leo utisikiti ya kaya zinu ni zambao zinu zinge zijiru hata Faransa wananyasi wangazija wanzuwa mwalo Faransa siono juzi ngabo voti za kaure we dimasha juzi ngabo kandida msujua Marseille tuanda uparwa Sede Hamada kaja hunda bainga wa Komori wangazija wale maokotika mbafanyano kwa yatunda badala ukawasikitia ukayawa dola wakana mkomori mzima mngazija mzima harume eta France ya wawakili uliho tindao na wandu wa zambao wandu wa joshizungu wawandu ikawa kwa warongo shizungu mrudhani wala demana wa Jean-Pierre shawo owo wareme koti demana nyao kajare iswisi sibabu hindi hafikira ntiti hafikira za kimrumndu hafikira nzidu ikaungizo arumaze rozao abange habati nje makati mbi siono asubuhi ya leo tiparwa ni wandu wafanyo hazarume chambre de commerce ya Maori kao inongoi washangaza demana kwa ulipara kaleonga bubandu ya wandu ikao haetaabu tim Maori timruika obanu zineka hashingi hani frene tireje ngoni ngujo jazifanye kafua shahende mbio ende ate shefundi Musa Kaeli lelo vala ariula ufitina ubala obaka nufundi Musa habu wajumba la malalao la farmasi na ilati sharia itabwe mru ya hundabo amba shefundi Musa domwe tindo la dungo kakweza mandaye amba shesha balange na kabis commercial balange na ristre d'appel hunu ikao yeturbinali commercial ya Faransa iloma orebanu yimnika ikartasi ya sharia ya juwe ya buwe aba mwanzo na mbehindi mturongoza wandu wala njaka ujani behe mission na mbeka na mzidi kwa tunamba habari tika ujano ni senu kutoa mwandokaya le gari na libalia litole vitesi ya mbao arrière gilona premier yotiti ya hali rangule 23 février 2020 gilona deuxième tijatiti ya 2021 gilona troisième yodi onedo mbioni yoban leo troisième quatrième bana mwanzo ni wasula taharu mwesekiemu aba mwanzo na mbio wanaama watukufu wa Komoro wanzuani wangazija mlo Maori kao winji wahani nganyina nationalite za Faransa ngabo wafanywa hazaruma ye polisi ngabo wafanywa hazaruma ye zelaptari ngabo wafanywa hazaruma prefecture yo pia wa Komoro wao yabo kamtina hatamba mradi mshindo muifanya tolo songanyina magari mema ngomro hao harumaze biro zanyu hatanika mkubalikani wa Komori miti kubali kami mngazija tina uparoka Maora ukamiti Maore miti de kinwa jahunu jarabe ardi wala miti de kinwa johunu wajoja usiku wajidai nono mimngazija Mwenyezi Mungu ajaniba maisha Maore amanzo nambio wandu zangu wao niwaambie ka etikere kamto baki no uzungu aka nyinyi wazungu mlona passport nyikuru Mungu ajalea hangu mtujua ila ya veri mtujua ila shokoli yabo tijo mmenya ukaya habati mbi ya muheleani habati nje marihelea lukazenzi ya mbirao bale onga msikiti hao kama mwana mkomori mwana mngazija hanja fikira hajafanya mrongo ngamonoka baneso soda kana ndera be fitino chambre de commerce na rafiti ni tiji CCV na tiji ndahubi wajeba ila tisharia la kuli hali njajwa ndana kemanga nsome njajwa kantina mba mi ustadh Musa halafu ntoja ndenge ndongo hamada zino o unono wa hema Islamu nukiandanje amanzo na mbiwa nama watukufu kao banheni nzamba misodote kama timbuna paro hausiu wavungi abo heni zuka ukayari ngamanzo ni mwambie nikaya ngabo chama lambao uzuri wa dini lo chama Mwenyezi Mungu yalifanya mitide nafanya Mungu de yafanya katika hunu mahaminji ngajele tikanzangu heni samedi dimanche kaenda mwana torabu tranquille ti amize tranquille matija zangu tilala tranquille njaparo udhimru Maore emba uchafu ya hangu ikao tifanyar mwenti ya Maore doka haini mkomori ufanya shughuli mida uko ukawa mwando yene emba uchafu ya hangu Maore emba ushenzi ya hangu doka haini mji wakautawa unjile mapesa Maore wende wasaidio mjini yao mide wa mwando kwambia kana mjerendera renge mjise mjilo wandu bala mremeja mreme torabu mreme sijini mreme mapesa mbewa wudu uchafu ya hangu shala kuli hali ngezendao na urengea mda ya ukaleongo ngarambao kezenzia shangabo wakati kao ijo kirize ngozeniti zibe nafasi rende hafazi inwaji abunge uwo mnantro parenthese na sponsor ni mtie ni mwambie yuka leda holi libua
tena mwanzo namboka yani mtujwe namna labula buramje kansibanu muno watu kabanu muwauzise kabanu lingilo na la kartasi ebani inu haki yafanye simpaka mro abirende biro indi yapare maori ya monenai hakabalangu arununa hii wakati wahenda wendo wafanya upeu mngazi jahamanda we halafungwa horona ha weindo la mngazija dia roha yaje bana jarende mngazi jahamanda abanga mjitsuoze kamtuntswaze ngo ngamjitsuwaoze nguo mimeza hangu tisitiria wakati undubahati kamuangazija wa wandu zangu wanzwani wa wandu zangu wa mwali wa wandu zangu wa maorea ishodeshio kwa wandu zangu kabati namna waondondo wana nao waondu adunzi ya maudu abanje tijome yandoka na baraka ritijitsuweze nguo na rekanize rohombi za hatu shari tendata wakati si wandurulo maore ritutahwa banka tutahwa heni spiritual shamba wandu wapuloze nyumba sharidileo mwanadamu wa kamili wajuhe wende biro wende wambe kabaleze ngufudu musa fanya uzilange na haki ebala zilani motorize ebala zilaka mtuambie serikali wa mzia la haula wala quwwata illa billah mtswenda zinji haukanga mjuongo uka wangu ili wazirenda ngwajozi shuhudi haukawa zamba ndo kabansi mdunga badi banu kwele na fikira njema sha kartuji banizwa fanyao wauziswa tasu alokaya ebale wapeu bale mrumwe alhamdulillah ebala yemchafa alhamdulillah mwanadamu wa malezi ngeza jirindi yakaike mkomori rikehumurangu halika ndaparshinda rafanya nongo yaje una jajije la haula wala quwwa mtswamba zinji ntitwenda tidelire watukufu maislamu ngamparo kawintongeza ngaminafikira ngamparo haini mrulo maore ka wakati mnyinga mjao farmasi mtahamala lao mpare muzise ambesa mtu kaudwangaria alawia nazari walu farmasi hunu mjodo wangaria haini mfumme na haini ya hoa mjodo bako farmasi damina ho no ili haini mrutuelo wanongo wanzonongo yaje abungi awe ekango wadoka hufa bale wonga mwanzo islamu watawaharma ushetwani abungo wajutimu sha wallahi kanjo chilo mabana zigarabana ngamrudin rejeze termo rahani janjar mashapitri ya bili tibali ya gari le gari lilo kalitina arrière ye eri tolo harmaze vitesi jamais horeje dingoli ngabwa heda usoni imma nasru wa imma shahid imma reisisene ko bayno atani waswili harme arrivé imma nife baada yabo e projet ife nukta habili wa islamu dokaya alhamdulillah rabbil alamin imala lao yontipia ya waswili bayingwa watukufu ni mwoni senu kanga mina furaha kaya ngabo malalao maili kawa malalao yao nja ya publie baha chati paroza amba haru madarasa na delidalao la roho la roho ikao sukuti li publie ikao delidalao linu ikao haru madalao linu haruma wazungu ikao dalao linu tikana recherche na kaufanya concernant ya ukaya wanadamu walona zembade za roho ngwa wenji ngawandu wenji ndao waambiwa kaze roho zitotseha ze roho ngizo jao ngwa sufreo sijundo arma recherche ngamina mbese 8 mois alhamdulillah rabbil alamin inde 9 mois ti hisa ti wasunne resultat ya ukaya edala olinu libira arma laboratoire na yo dioniso kakaltina hata danger par contre dala olinu ngilo na faida nku etabili arma dala olinu dokaya ti li modifier harumanza Dar es Salaam ali modifier le dalao namna la kaufanywa likana puissance kao wade waro ho kaudiminie ama wakauja mbade zinroji parce que yo de tabura iparisa harume malalao ya Qur'an malalao ya Qur'an namna ikamba de experience ya bira wandu wenja karume malalao ngo ndo mrola kana wade kadhangu bono shanga wajao babu hafilie rinroji izo nizo rakawananizo kayaribu nguzeze produit ilibaki harume efficacité ya ho wade ne le dalao kaliti chanzo kambe hadis ukababa hapo walio certificat phytosanitaire ya ile dalao donjojwa nifanye komanda ile dalao ukanga mjondro kaya tawe maadui kwa sulala kwa tusiwa shango enda mbio shabo bangu inshallah taala hena mna watwali yao yode namna hena subu ntungo watwalia hiyo de mnanu tamano na kotani monise nukta bili sijomba Mungu rifanye science dabina nyibana science kao ronise yemalalawi kaondo ya rumiao nane namna ikauda lazima yarumilo ukanga wangu wenchi ikaonga Ufaransa mfano mrungu de mandel dalao maore haire wale dalao shagoni sokaka tujua rumia haule dalao hadoli rumia namna irwaji haunga bo efe zirwaji ikao tijwamba na rende wazima rende ruonise namna ikao de malalao ya ikao yalio kawa mbisamjo sengela karibu no ili omwe ntijo mtabishani inshallah taala
handani ngamani harma le dala wala khairi linu yambao mubtilatu as-sihr. Mubtilatu sihri linda la wakawo haina mnamonao haruma wazungu ngao ni saukaya linu dalao uka par le puissance d'Allah ces médicaments libérés la magie elle est très utile à ceux qui ont souffrant l'espoir maléfique ikao ngao ni sao haruma et analyser hawa sababu kai notisi kao domuyonao bana inde notisi yaho wananyasi kao do laboratoire ngedo rakauja watu rifanye ye traduction asharabu kama mjoka singa rumia ngoza dini karna ujua ukaya ritoba karma colonisation ya mzungu sharika ukubali uliuhe malalao katika we vagia handa yakao bila harma ze laboratoire ili lijue omwe ya ukaya lizo maudu ya soma shizungu ya renga ngujoona ya some ya iliwe baingwa bonsi mnungu johangu kaya ye malalao yanu produit par centre uzuru unono pour le traitement par le sécora et le plantes. Ezabari indi ye producteur yanzi okaya de centre ya unono parce que ti créer dina lambao uzuru wa unono ulihonga miharuma chama lambao uzuru wa dini. Ikao ye numero ya enregistrement commercial ikao na déclarer devant ya chambre de commerce ya égaliser wane tribunal commercial dokati créer ukaya nibue comme dina la entreprise lambao uzuru wa unono. Yani unono mwema ikao unono mwema uo rikubali ukasido reproduise o zabari parce que emalalao yanu ikao ndojua kuzapia ya malalao ikao ritsaha wake ngabo malalao raya diminuer ngabo malalao ikao riengeza edozi selon les expériences les recherches ikao ndo razifanya linda lao ikao ngelwa nao na masahiri hamadi namna razamba masahiri ikao mwanadamu ujuo kangena masahiro mwilini ngabo ndoka kwa tujua amma ngawe na nongo we utojua kangawe na masahiri katwarengale dala ulini urumia ngawe na nongo mbili zijo kujiria immango joenda diare immango jorabia iyo alama iyo signification direct ya ukakweli ngawe na masahiri parce que ngabo wanadamu ikaonga harumavi ilo danger ikawe evia hao izingamanyi ha kupuza uketwenda kabata tamba projet kilio shawo kwa tushinda uleta ufike ndata ha mafundi okaya omwe wazihira leo ngujojwa urengale dalao yarenge sutu zima hunu edozi namne kabwa diamba waoni saukaya 3 fois par jour et kango rumio dalao linu bahi kutina malalao ya Qur'anu ya rumia wange video rumie dalao ya 3 fois par jour lo sutu utiao haruma maji ya joka mashashi ya mro unu au ngojojwa ulirumie seki mimi nafsia wakatika ndumia mianza ndege sutu ndumie au kaya hindi zenongo zilobanu hauze produit kaonde ziliobanu izo produit kao alhamdulillah rabbil alamina yongizi yanyoshi yonzile nzidu yo ani produit kao zibaki ala sunnat rasulillah sallallahu alayhi wasallam yo dia handani dainu yambo ao mobutulatu as-sihri ngandora njie haruma dala ulabidi doangu zatu ikaole wonga mjuwao ye ajali arhimidia ajali hindi deze AVC saharaka AVC ikao tifanya darasa sionisa ukaya parmi no bahanu AVC anisao des pressions risome soka AVC inu keture maharumwezi ungo shazi nu place zilo hoitwa nyamana damu ikaonga zilokalizi wao yelere AVC arema harumaze place hizo yonde ijo itowa zeveni zao iwasudisha ka wengu fomu hono mzima selono place arema wengo ndo yafanya AVC komple ukado mwili wonzima selono wengo bahanu arema wengo ndo yafanye directement yende dans le commerce selon bahanu arema yodo bahanu lelo walo le dalao lambao jami'ur raasi linu ngarendora kaliliye ngarendao ratau parce que ngabwanada mwalo aruma kuplikao ezi warengao leo de maiwa una harumaza ndola zao nuka no pression hata hitwa ngabwanada mkaongo kana pression hata mduka tujwa banala ndaubi ngono daubi ngabwanduza atuandwa duhazi walio haruma emalaho yatu ikao karichujwa bane maisha walio nao sababu hili ngatwamba ulado ndubole ulado nduduhazi na bala ulamdi kaongi haruma hawa ilio nzio jami'u raasi wandu zangu ngilo na faida zingi faida ya mabu nge honi saukaya nge treteo ouwade wa servo haini uwade ulo harume servo ya hao nge afanywa ne toyaji ni jami'u raasi ya bili ngabo uwade wa haja ikao le uwade unu wazungu ambao d'epilepsie ça veut dire uwade wa wana ikaonga mjuwao kaetiparoza amba kantina hata solution
Nsona tambanongo leo le dalao la Jamiu Ras kamdo angalia haruma introduction ngamjo hunda ukaya ye malalao yao yo de namna ikawa yanzia yo de traitement bi yabili yararu nge traiteo maladie mentale yara yani nge traiteo yiri nge prepareo ye matso ya mwanadamu nga mwanadamu tsawala ikao omuhimu sheitwa shoka iziru hata wowo na mango ononai mrujo ure mwani twa shauro hate matso wayo hate mbuwa wiyo katwelewa ani haparia namna ya bizari lelo emalalao yanu haurambe kaya Jamiu Ras ngendao ya saidie eno tamai de bana monauka warengwa foto la designe wa servo ya mwanadamu pasko harume experience ronio ukanga rundoka nga mwanadamu wengi ze depression wazinshio ngezi wasulishao haruma AVC haruma maisha mai inu de dalao la hitwa shabo unjwa ukiri kashe hitwa shila shijashi mbeli ya fatigue ya ukai fatigue kaonde aloni yo ze miskulizahe pia zilejea tenga mindu ngokundo mbule oho la wabanu wenda abo farmasi ya pamanzi ngufanyo zilera mfukare ngokundo mndu ikao hakanti ngwanzo ya juha hata katushinda ya juha yabo hajiunduka nge haruma fatigue wodo wakati ya rumiao le dalao la bili baada Jamiu Ras ya rumia dalala ambao mashukum mushtarik yani alamul mafasil kunu wazungu wa mbukaya joint ikao le dalao linwe kamdo direnga ngokundo kaya hanzia haruma haruma introduction ya ukaleo ngalendao la toweze douleur ya kusuze miskuiza za mwanadamu zembinguo za mwanadamu ngaendao wananyasi kaulewo harumaze depression azenshio ende hata ngono wade wadingo ze douleur ngazendo za rohe ngaendao wanadamu walona zembade za magunguro ze douleur ngazendo za rohe he izini ya Mwenyezi Mungu akaya zinurumoni sauni zinupia yanu malalao yao kaungarjombo kaya malalao ya Kiislam hakazinu pia zinu malalao ya someo Qur'ani zinu produit zilio haruma sunna wal jamaa kabati hatamba introduction tsoko yonti ya nrabo ikaonde ilo kinyume ne sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya orumia malalao yanu hamadi Jamiu Ras namne ikaonde ramba Jamiu Ras ngotonda ukaya ekamru mduhazi ya bange bidio ya rumie kadondaru haruma usiku ikangurumio dalao zibu ekamna mwana mtiti ngurumio sutu la kafe kadonda haruma usiku harumaye jointi de wiyo ndiyo wiyo atukufu ekamru mduhazi ngurumo kado nzima usiku li ngurumio kado nzima haruma usiku rekamru mbole rekamtiti ama mwana mtsa lazima arenge sutu la kafe mtu mbole de harumia sutu bole ngojojo ulirumia namnajeje inu ya nyizuri haruma inu ambao joint de kaurumia haruma dzia et surtout ajama zangu nto conseiller mtu ambani kango rumia harumadzia eseye ndo arengelizia nkana baraka ulitie baingwa do microndi lihemoro nge urenge sutu banu vuvue uone namna ikaonde suhaya ho namna ikaonde miskili za huzokaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujanja malawi yanu yarifa ihasonti pia de namna yo Jamiu Ras 3 fois par jour ni kamru mdu za mtiti ama mdu hazi ngurumio inu dalaoku an ngujorumia sutuku vahe mti mwana mtiti ngujorumia le sutu le titi insha Allah Ta'ala ikarla wa harmole mevuo abonga bwanduka wasawari mane AVC wi hasare mane AVC kununga sarmu protection hapo warabu arambio kai alwiqayatu khairu min alilaj okamrende mbio yakalilize ajali yonje marahanu kaya yaziye ikao henuridungo yabo ngujambia Kasim arenso para ke telefone ipara wo iyo ndio rumiao bwana Kasim bwana ika itoka katela ngujilo kanga sans direct mon frère Kasim bwana yakomba bon ambese ireji nono ke yaka signalewa shadu kabala baka appel ya para ambese je pense ambese aelewa baka na para inshallah. Voilà, awengi na mbavi hakuusha